Hallelujah, Lord. We worship you this morning, Lord Jesus, for you deserve it. Every time we name, it's a time. Onatato, naluluwe. Fatasi Fama oni Mafama lolosi Ilingaduenga Letua Uletile olima Imama Ose adenga Ifaya ililoto Matashi Loainga Tula imai Awalefa Vai vai Taimine It's a tawa Onatato Maluluwe Fatasi Fama oni Mafama lolosi Maluenga Aletua Uletile olima Imama Ose avenga Ifaya Iloto Matasi Oh
When I remember what the Lord has done for me, I will never, ever, ever turn back. I find that's enough for mine now. Remember what the Lord has done for you. So this is your time to think about it, meditate on His word, and never, ever, ever go back again. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Sing when I remember, when I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Oh, when I remember, Lord, when I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Looking back over my life, I see how far God brought me, so I'll never go back anymore. I've been discouraged along the way, but He's been so faithful, so I'll never go back anymore. Sing when I remember, when I remember.
As you're sitting there, reminisce on these lyrics that we're going to sing. E ui e saule samu. Hallelujah. Tu mau pea lo lotu malawanganga I lea tu ai teimi whaingata. We are here to celebrate our graduates. So let us give the honor and glory to our Heavenly Father. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Glory and honor to our Heavenly Father. Once again, He is providing us with another beautiful day. Not only we have to appreciate it, but to be glad and to rejoice. Momona whawhero ea tule ne tula. Suafa mamalu la tātou li whaola o Yesu Kiriso. Whawhero ea tuai mo wholo whatu le ne tula taiao. Pa ia mo le mamalu o le mawhtanga le whanau o le atua. Whai o na maua le nei mawhtanga tātou titoe. Whaapoto mai ai o no le tasi le nei o aso. E lo se aso sa whaafuaveta. O le aso sa lupe. Le tua malia e le finangalo le atua. Whaaftaira o tātou tama o le langi. O no lo na alofa whaasili. O whai o na whaatau nuina le nei wha moe moe. Ina ua vava ai atu suro le tino. O lo folau lava I langi maa. Au auna tutofia le atua. Feoi o le tala le lei o lo whaatuna paulia ma whaafale turuia I tue whao ni sila nei. Ai maisi o le kelopo. Mātou te whaaferoa I atuai ma le anganga whaamawalalo. I le paia, I le sunge whaafeangainga mo lato whaletua. Le ngata fo ilea le paia ma le mamalo na uvala aulia. Ai maise fo. Ia tama mateine, ia ole, ia malamalama a Kape Bible College, I Mount Roskill, ia ua mafua I nei aso ma le tātou mawhtanga. Whapea foi, o ma e masani o a inga foi o mawhai o na potopoto, tātou mai tātou te moli mawina le nei aso. Ia aso sa tuu lava I le atua, ia leo whapea nao na ngale le atua, ia u whapea nao na tātou ke tāpa I vai lupe maua e vai lupe saa I lona lofa malona anga le. Leila e tūla e tātou tele amataina le tātou mawhtanga, ma walawina tātou malofa alalongia, na ni nei folanga I fia vawe ona whataunu atu, in case of any emergency or any fire breakout. Hallelujah. Now we have our exit doors, 2's on your right, on my right, and about 3's on my left. And not only that, but our main entrance. So in case of any fire or breakout, so you know where to run or where to go. Hallelujah. Secondly, our bathroom at the back there. So the women's on your left and men's on your right. And thirdly and last, please, when we start our worshiping and our service, make sure there is no one, please, behind those under that canopy there or behind there. No one is to sit behind there. Everyone should be at the front. Hallelujah. Where all the seats been
provided for your comfort. Hallelujah. So we will start our service this morning. Hallelujah. In my great joy to acknowledge, hallelujah, our special guest this morning. First and foremost, hallelujah, the founder of Yamala Malama Akape Bible College, hallelujah, the Reverend Dr. Benjamin Williams, hallelujah. After him, the only and the queen, hallelujah, and not only that, but Chief Executive Officer, hallelujah, CEO of Yamala Malama Akape Bible College, hallelujah, Pastor Simotu, hallelujah, Williams, President or the Principal of Yamala Malama Akape Bible College, Mayor Roskill, Reverend Hatina Esola, Principal and President of the Yamala Malama Akape Bible College, Papa Toitoe, Reverend Apostle Calavaria, hallelujah, and Reverend T. Laurele Kirithi, Pastor Simo Chiachia, Pastor Lafemi, and Pastor Salalele Falevalumailo. So these are your special guests, hallelujah, as we are still standing. And I call upon our congregation this morning. Shall we all stand, please? Bringing up our flags and colors to the front. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. This is the moment that we've been waiting for. The welcoming of our 2024 class, hallelujah, of the Yamala Malama Akape Bible College in Mount Roskill. And I call upon you on behalf of everyone, our year one, with their certificate of completion, shall make your way to the front. Hallelujah. Praise the Lord. Give a hand. In this mighty name. Hallelujah. There's got to be more. Yes. I want to go to the city he saw.
of Arts, of Theology. Welcome you. Hallelujah. Shout on your way to your seat. Hallelujah. Praise the Lord. We are standing. We give you to the worship team. Molevio Tato Fuo, please. Tato Tulai Faloroi for Samoa and New Zealand. Hallelujah. Be seated. Thank you. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tapen penaine tato mo se vi inga or tato patua le ni tula taia. Lea fo le fa moe moe
So si tangata ola lava le nei lano lang. O a me umata ato te whaia. Ia wha mua mua le vi ingo le tua. Hallelujah. Ia isina tusi o te fia whai taulia. Tātou tile i o atu tātou vi inga le tua. Psalms 148, I read, let all creation praise and worship the Lord. Praise the Lord from the heavens. Praise him from the skies. Praise him all his angels. Praise him all the armies of heaven. Praise him the sun and the moon. Praise him all you twinkling stars. Praise him skies above. Praise him vapors high above the clouds. Let every created thing give praise to the Lord, for he issued his command and they came into being. He set them in place forever and ever. His decree will never be revoked. Praise the Lord from the earth, you creatures of the ocean depths, fire and hail, snow and clouds, wind and weather that obey him, mountains and all hills, fruit trees and all cedars, wild animals and all livestock, small scurrying animals and birds, kings of the earth and all people, rulers and judges of the earth, young men and young women, old men and children, let them all praise the name of the Lord, for his name is very great. His glory towers over the earth and heaven. He has made his people strong, honoring his faithful ones, the people of Israel who are close to him. Praise the Lord, praise the Lord. Tilhatu malfa'aloalo, ya Reverend Talalele Falavalmoil, amataina le tātou vi ingis tātou tutalo la tātou tutulae mai fa'aloalo. Praise the Lord. Tātou i fō mātalo. O mātou ta mai oile nang. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo whinangalo i lau langi. Peo nei whaia langi. Mātou whafta i atu oile nei tai au. Lo walofa mo lo wanga lei. Leo wa whaalia nei aso lo mātou atua. Mātou talo i atu oe. Aso nei sa tu ngatu i atu oile mātou atua. Leo wa whatau nuina male manuia. Talo i lau whaamanuianga nei tai au lo mātou atua. Whaamanuia mai lau whio nei tai au. Mātou tamata i tai, Benjamin Williams. Maise masiofo i as motu. O auna mau lātou whatua. Ai maise sa moa poto poto. O mātou wheiloa i nei tai au lo mātou atua. Talo i atu oe whaamanuia mai la matalia sauninga lau whanau. A matai oe whai ue oe lo mātou atua. Ono o lo swafa Yesu o mātou wolem wala au atuai. Amen and amen. Tonight we're going to follow our worship team at Roskill. Hallelujah. Matal tato viinga. May God bless your soul. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ooh.
Te lo
e mamalu e mamana oe le atua fai vavenga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise the Lord. Via oe tamba, via oe, Yesu Kristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, via oe tamba. Praise Jesus. Via oe lo macho watua sisiriesi. Hallelujah, macho vivi ate oe. Sulaina lo alofa malawanga lele. Taulanga le viinga ma le taulanga le whaafitai. Se o mātou moli atu o mātou loto i ate oe. Pangalo wanga lele ma lo whaamaoni o lawa mi o tolu e tu mau. E le liu oe o ananafi o le asoe o le whaamavau. E tu mau pe lava oe lo mātou atua. Le mātou viinga lele tai au tauina i ala e ai oe pale ai oe ma pio ai oe. Lo mātou atua sinsiri ese. Tu mau pe le whatau vai o mātou tangata. O le viinga le whamalu le whawhitai ma le whale tanga. E foi atu lava lea ma tu mau i ate oe. Nei maso malava o le whaamavau. E whaamavau lava. Amen, amen. Praise God, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tato alala mai lalo whawhitai lava. Praise the Lord, praise the Lord. Malawina malfalohalo, sunga ya pasta, smo, tia, ia mole awino le tatou taulanga, ele nei taeao. Praise God. Ia le atua, malori vi. Whaftai le atua o tatou mafuta le nei taeao. Lo fasili o le atua, o la ngā luenga o le taulanga. Le taulanga tasi le vaenga tāua i le oino le tamaititi aonga. Le ngata ne e loa malamalama le upu taulanga. E malamalama fo le whao ngaina. Tu atu le taulanga lo i manui o le atua. E le mawhaina e a oina le whanau o le atua. Pea e le malamalama whaatino le taulanga. Ai musu lai whale taulanga. E whailonga whesilo whaolaina. Nana o vai malima i o ngā luenga le atua. O vai malima i o le hanga tusipaia. A o ngā sasa au talavou. So se tu tino lavo le kalesia le atua. E whaatino i le taulanga. Amene. Wa mai alau talang pati le atua le nei tai au. Wa mai alau vi inga. Le vi inga ma le wha manu. O le langi lea. Amene. Wa sau ni ai tatu nei tai au. E au sa taulanga mo le tua. La se mea wa manatu nei tai au fo ai mo le tua, fo ai ma le fia. Fo ai ma le loto fo ai. Ai au ma le mata u. Ele fa manuia ma ile tua. Amene. Sau ni fo ia le o fenga nei e au le taulanga. Ia na fai start tanu muri ai fa mole team start o bese. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Sofia,
tamau mātou te whātonga i ate o le nei tai au. O mātou lafo sa taulanga i ate oe. Ia pangale ta mairo mātou whale tonu. Mātou te le atu o tō tamale nei taulanga. Mātou te whātamala i ova i o luma. Mātou te le whaamauni fo i ova au. Ale wala au tamale nei tai au. Whaamangalo mai mātou malawa tai tō tasi. Oi mātou tamale loto foai. Fia i ate o i ova. Mawal vi ingo i ova tamale mātou whaafitai le tua. Mātou wala au tamale li ia i e whaamanuia. Whaamanuia le whaangaina. Vai malima i lau ngā luenga i ova lo mātou tamā. Whaamanuia i e na lafu nei tauranga nei tai au. E le ngata fo le e whaafifiei nei lātou. Ia whaia pia. E se e whaamanuia mai moi mātou malawa lea unanta mā whaafitai le tua. Ono o Yesu. Amene, amene. Aleluia. Tai. Yele tua, slow. Yeah, this is a great moment that Alawina malfalo halo yal tatu tamafa ao sungale for my Dr. Benjamin Williams here for his remarks on before we move on. Toi whamawha mai sau pati e ai le tua ni tai au. Pati mo le tua. Pati mo Yesu. Pati mo le ngang paia. Give God a clap offering. Hallelujah. And thank Him this morning. Le whatoa mai atul tātou tauranga. Mo le atu le whaafitai, na lau tauranga i le tua i ni tai au. Tula i e au stau whinga, a whai e se tauranga sili mawae, to e manau mia e tātou i ni tai au. Mo le nganga whaafitai. I le vanofo ai o le whatawhaitaulanga ma le nofo ali o le tua. E awao na tātou os taulanga i le upu whaftai. Te manatu o se taulanga mawalunga lea. Hallelujah. E uia o se whaftai e whale lava le au. E leo se whaftai foi e hau ngā. Ai tau se mea I longa ai. O tātou whaftaia oia. O le na mafu ai nei whamoe moe. Tulai malo whaaloalo. Wa lei ma le sunga I le pulaonga ma le maulunga foi o nei lau mua. O tulai ai malo wee. O upu e whai le taua I le ae sifo ma le ae sa. A pa ia le pai pulanga o na sua le o le tuli. A wali o ainga pe a nofo ia au lolo. E au no whawhelo yatu ma le nganga fia I leita au. Pa ia o sunga I whawhengainga ma o lato whitua. Feoi o le talalelei o mua au whalele. Ia I tā whinga o tou, o lo whai matoa tau mua o le sā. O lo tau whae nei a ale whaavau leo o foli mai. Whawhelo yatu ma le nganga fia ma le nganga whaafitai. Ine o mwhai o nei whaavnolo teimi e te tala au mai ai. Ma o lunga nei whamoe moe o na ua e whio mai. Patalofa mwhawhelo I atu. I le sumai e le peitai o le tātou Kingdom First. O I foi leo le ulu aonga o le tātou laumua I le I tuo au kilani nei. Ia o lo maranga mai foi mission fultua.
Poi o lau to ina, ia meise o le sunga il puleaonga, Mount Roskill, sunga il to ina ia tinaim sen faltua ia tala ula. Ile whangaloina le pai o tātou te matina uso matua whawhine o mai masani. E lolo tātou mafuta manis foi o wauna pai nisi o tātou e kale sia tua oi patalofa mwhawhelo iatu I lo fio mai. Mali mwhailaunga I le ngaloe ato whetua ea, whetu taimlanga, whetu whasinoala, ma lolo soifua. A pe foi whale polu o tofinga. Tai au nei, I whamalu ulu atu I pai o Samoa, a leo I estala. Tato maftanga al whaunga le aunga tuspaia. Me lea nunu atu. Tama ma o lato ainga mainga o lato tama. Ia, tausia le usonga. Tato mafuta foi mai nisi mai le moto slaia. Moto sae. Whale ngfulu ma le launiuna sae lua tausia tama matua. Tato ol mot sa, ia, tau sie leo vao toto. Au lau leo ia I leita au. Ono louto finga o remarks. Au avano aile whawhelo iatu. I louto wafio mai, ma louto tala au mai. Le whangaloina al tato fivefold ministries. Apostolo, Perfeta, Whaimulia, ne meise o whaiaunga. Ai ai stala e au iai remarks o le tae au nei. Whaingofie ia. E tua nu au sala ia vai alua. Le aunga sa o le tua sivi malosi leo le ulotu. Pai so se mea e langa iai e kalesia. Te moli mawina e ao na toto ai ma le aunga tuspaia. Le anga e falango lango iai le kalesia. Tato mafuta la il neita ao. Ono le faunga le aunga tuspaia. I le wha moe o le tosivi malosi lea. Whaso sani le tu leinga. O le whiau moli o le tua. Ina iau to o e whainu uma lava mso. Whafta iai le tua. Iau to sunga I whaiaonga. Sunga I pule aonga. Sunga I prestene o aonga. Malo whaia whaiva. Malo ngā lue. Ia foi no whafta iatu I lau whau. Malo le tawasa. E stala whai atu I lau whau I o tala masani. E leo tongi maulunga. E leo na ua e pasi I mataupu. A leo e sauni e te whau. E leo le aunga. A o le whao ngā te tau o se mea. Sa maua mai le aunga. E whao a wail whiau whai pēa. Tau te muli ai le oti. Ai a tātou whioti. Sa mne foi e le tua isi a whiau. O le polo I ngā sili a lo tātou mtai. Te leo mna umi sau taimi. Iai nisi vaenga o tātou por kalama. Ro whaso solo. Ia vave foi un tātou malolo.
Siau tamai talasia na waroi lole lalo. Whafteitele lava. Leo tausi la fia umal tala lumalea. Yo ai tamai taisi ola il pito. Yo usi la fia uma tatou. Ao lau tala. Ole aonga tuspaia. E aonga isi toa ina matua lava. Na oia e filo ai ra aonga lea. Awa ile aso mulmuli. Al tusi na au mai e tauloto o salamo e luas fultol. Ai o ile fai unga tofi le toe ina ma tamatala vou. La ua ia la pasi ai suenga po ai. O ai le toe ina lea ma le tala vou lea. E masaulo na mahofau i tuspaia. Tau loto mua sto ina. Alu. Motu. Alu. Motu. Alu. Misi. Te le alfa le tonu le tau loto le to ina. Sau lo le lalo e lei masei si ai pati. Ai oi na utula i mai tamatala vou le ai. Peo le wila le tau tonga le mau. Nei se me misi. Sao lele le tau tonga le salamo e lua sulton. Mai fai unga. E sili le tamatala vou le. Whano noa le asto ina. Te iwanga i mai lalo saulta me titi fai le to ina. Ona alme u whape ai tau. Whape tau na o taunga o matutua. Tau na lava lo tau si la fia i lo matou le ngei whatoa tau a o mai. Mai il to ina atali. Ma lo le tau iwi. Ma lo le tau mwhai. Leo e pale mai. Whai longa mua le tau le tonga le tasalamo. Paul tala atali. Te iloa tau loto le salamo. Ao au. O te masani le lei le leo leo mamoe. Tato au faul ni aso. It is not what you know. It's who you know. Manuia le faunga. Manuia foil maftanga. Sua foi su. Amen. To my spots di ele chul ne chula. Hallelujah, hallelujah. Shall we all stand, please? We start our worship team, please. Praise the Lord. Ta me stato pese. Tato ia ele taimi o le upo le tua. Glory, hallelujah, hallelujah. Wala wina malfalo alo. Tato ki speak o le ne yaso. Sunga ya Reverend Apostle Calvaria. Le tua. Le whanau no atu mato e whai atu e te fio mai o awa e fio lava i le mea nei. Aor te talo. Whau au mai. Lau whau unga i runga o le nei whau unga. Manu e mai fōi la wau auna le mea whinga anuenga. E a, e se whau atu ina fōi le loto e le ngata mo le au whau o i mātou uma. Aftai lau whau unga le ri. Amene. Tātou alala i lalwa aftai. Ja, en ik wil dat hoe lang op o te peano sa no le fa ya o le loto fa tai lava o le le sirio na taua
Me voi lea leo na manino mai tu spo i o le finangalo leo le li ia tatou mo le loto whaafitai. Ia o le whaafitai foi lai le nei tai au e whono whaapi i le saunoanga. Whaafitai lau sunga i le aonga o sunga tinae. Tunga le to ina mai se foi o le nei bala ulia ua au mai foi a teo. Tau musukusu atua i le sunga le foma i tua. Uma lau remarks fai atu mo le tatu launga leo tu mai a teo. E ui lea whaafitai tele i le avanoa. Ma lo le ngā lulue. Ma lo le whaatoa vi ia le ri. Whaafitai foi le sunga i whai aonga ma le o le staff o le tatu aonga i Roskill. Ia ma lo vi ia le tua. A pe foi ia li ngalo ia teo le fionga CEO. Ia mai se foi o le sunga le fomai. Ia mai se foi. Ia lo tatou mafuta foi ma le sunga i le lipule o le KLC. Ia sunga ia ti lau le lei. Ia vi ia le tua. Ia mai se ia o e mautofi le tatou ministry po le whamalu o le Kape Ministry International. Ia ma lo vi ia le tua. Ia mai se ia o le tatou au whaau o le nei tau sanga. Se i toi, ia mai se au pati mo le au whaau o le nei tau sanga. Ma lo le finau, tau sanga lua, ia le tau sanga mumua, ia mai se whao le au tau sanga tolu o lo foli atu le tau sanga wha. Hallelujah. So lau tusi le reita e au, ia pe tau loto mai fo i le lua le Timoteo o lona tau pe tolu. Ma nei e o mea le anganga so o le lei ale sauloanga le na umanei ale sunga i le rifo mai ma le vaenga lea. Ta ua tele le tatou malama i leo lo tatou au auna iai. Faise maftanga le lei maia. E au te fia pa i ala iai na o si vaenga lava o le. Fai upu le sfuruono su fitu se vei tau mai fa mole 2 Timothy chapter 3. Very familiar scripture. Verses 16 and 17. Se vai tau mai le fai upo suruono, fai tau loto mai, suruono su fitu, Lord Timoteo mta upo tolu. Ia. Kuspa ia o malava, mai le anganga o le tua ia. Anga. Hallelujah. Hallelujah. Te loa tatou lau vivilu uma i le. Au ngā ma le tāua o fionga le tua. A whaifo i au te visili atu o le ale malosi le ua una inai oe e te a onga i le nei lua po le tausanga ia po e foi o loo i lalo le nei malu o loo ngā lua pēr mo le malo le tua. O le a se mea sili o na tāua i a te oe. A mai se lava lape a tāua aso wha penei o wha unga. O te manatu ta te tari vatas. O le maua lunga i a te oe o le tāua o fionga le tua. Hallelujah. A wafoi o fionga le tua le maninoa. O fionga le tua o mana vanga pa ia le tua. All scriptures is God-breathed and is useful for, very well the purpose, the importance. For training, for rebuking, for correcting, for learning the righteousness of God. O tātou lo umalava lai le nei tai au na le toi whaamanatu lau tala noa whaapitoa lau whaau le nei tai au a whai fo ia ngā mō tātou se siri ia le ri. O au ngā ia o fionga le tua o tātou mana malama leia iai. A iei se vaenga i fia whaamalosi atu ai. Ina ia o tātou I lo fo'i ma le mafua anga o fionga le tua. It's good to understand the importance of the Word of God. But mostly, I believe, we should understand the purpose of the Word of God. O fionga ia le tua sa o mai tau e au le tasi le afe iwa se lau a vausfuru lima sa a vea ia le whaao ma whai a onga I lo wau loto sa u wa ai I le nau ma le ma e le ngā o le sunga di fo mai ia taimi e a o le upu lea a o nofo I lalo as a student.
Ke le se lua le lau le ona le tūlanga i ko kele fo isi whai a onga sa iwa kasia kaimi. Ai pisa vea lava ia lona fo i whangaino lana mea lofa mea. E o mai ai le kaimi ngai leo ke fia ia. Ongo le ngau e o le fionga le tua. Me foi le wa laia onga kako iai le nei ngā luenga ma le whaasala la wino a onga ma whaatupura ia pea onga. Ono le whaalinga le tua ia te ia au tato tafu whao lapa. Hallelujah. O le winga la le tala le lita o le ta ua ia o fionga le tua. Ina ia a vea ma mea fia i o tātou loto, e le ngata o lea o ina li teimi o lea onga, a waso umalava. Langa iei tā ua o le fionga le tua, leo te ilo o lau vivilu ai tātou e nao na whamanatu. Ona o a fionga le tua o mana vanga pa ia le tua. O umo na whauwina, te manatu fo i o le tiute leo tātou, ia apo ma awana i whaamamulua lo tātou fia e whaatanga le fionga le tuea o mai pea o i mai whaatonu mai ma whaapoto mai tātou le mi o tonu awana i a veo wanga o se season a i a veo se lifestyle i so i fuam le ola lo tātou fia leanga o le upu lea o lo ola ma o lo mtuanga lue o lo vai o labe vai e seido ngā tino ma anoivi o lo whaamasino fo I manatu ma filifilinga o le loto. O le upu o lo ola, the word is alive. The only difference, and the big difference I believe, of any book written ever and the word of God is the fact that the word of God is alive. O le upu e fesoka I le leia kua I le mea ngai ke uia. It's relevant to your situation, whatever you're going through. Wa o maua uia I lo nau pea I le fionga le tua se whaamanuianga. E kongeki le lei mai ana fionga le tua I le mea leo ke uia ia uia. Awa e mangaku e le mawhainka ko kakalo I le rosu whai kula even reading the Bible 24/7. But we face circumstances 24/7. E kiu mai whaafika auli ma me kukupo reo langa e umanga salva kura e bea, whai mai le bea, ai whaafetai, e whesoka I le leia le upuola, le fionga le tua, I le mea ngai ke ui ai. Ma le mea ne fo I ke ui ai uia. Le lopo ngai ke alala mai ngai ke ui, whaafika auli ngai so wane, sami ngai ke ui ai, o le tala le lei, o le upuo le tua whauina, e whesoka I le leia kwa e pei o se solution o lo whaafika auli ngai ke ui ai. Hallelujah. Awai ai fo I lona pe a le lava le tātou I loa le fionga le li. E tua le isisi a wala tau te I loa le le tātou atua. Tēnā sau no I le whao. It's not what we know, but who we know. E ei keimi ngau I fo I le motu tangata ma whesiri a Yesu. Master, what must we do in order to work the work of God? Wangi me mo ke fia ngaru luwe ngā ruenga le tua. Ai le kari Yesu. It's not something about what you can do. It's your relationship with me. Ala mai Yesu, o le nei le ngā ruenga le na wina mai au, whaatua mai I le na awina mai e ia. Anga ngau ka ko I whai le mea, ai o le mea siring ka ua o le mafukanga o e male kusir kuspa ia. Hallelujah. E fo I lale, e fo I le ia tia uia pe a le lava fo I lo fia, ma le lava lo nau le upo le tua. O whai atu le nei tala langu o sawa suinga o ringai kaimi. E le isisi mea ka kou ke sulu ia mawali ka kou malosi ka kou ke whafsanga ia I whafika auli o le olanga. O lo tatou mawhato tonga I le fionga le tua. E lava mai whamanatu o nei tai au, tusi pa ia uma ke nese tau li whaalinga, ongo sifuru ongo kusur kusipa ia ngau silfia wa uma I kako. Whaasfuru kusikala ngala kusia pidi oka hafe, lima salau le hafe ongo salau kausanga, ai o hafionga uma o mana vanga pa ia le tua. Pa mai profeta Hosea, le Hosea mta upo e whavo upo olo, ua whanolo unu I le malamalama. E kele hau kaimi kau ke kua inga sa kangi maleanga sala pe aku hupu mea. We always blame Satan and sin when things happen.
Ai le kali mai fa benga le tua ile fa tau anau male ai oia tu le perfetta mai perfetta mai le tua ia Hosea. My people, the church, are perished for the lack of knowledge. Not because Satan is too strong or sin is abounding. Le ai ia lava lo fia. O te panau ia alu nei tai au. Le ra upa lau e fia i le upo le tu. Ka kou ia o fia i le fionga le tua. Nau le fionga le tua. Ia aveo se me siriaku ro ngau i ngai ro mea ai pe kala yopu. Yopu rusu fawa usu kolu mai yopu. O tere ia ruesa la mai ova mai au polo inga. Sa sili lo ngau ia ua fionga ngai lo au ka penganga. O le upu ka penganga ngai fa kau i mea ai. O mai yopu. Siria kulo ngau le ua fionga ngai lo mea ai. E ki o Yesu ele ngau mea ai o lai ngaka sa moa ele ngau mea ai o lai ngaka a fionga uma o kuskusia i le fionga le ri. E te tau sami ai. Hallelujah. Ia ke o milanga o vaenga muri ane ngai e mai. Ina ia ato tona le leia. Le tangata o le tua e sauni ai mo nganu luenga le lei uma. Wa e lau vivilu I taua ngai lunga a u te manatu o I le tau mai le apostolo I lana tusi muri le rona tali I whale anganga. Le wha moe o a fionga le tua. O le wha moe I a sui ai o tātou tangata. E leo le te leo lo usila fia o le upu, a le te leo le upu e nofo I te tonu ma wheliwa inai oe from inside outwards. Ia, o ngai upu la iki ari e lua. O le upu lea e sawai le upu lea perfect. So that the man of God may be perfect. Well, equipped. O le upu o lo itu atu o le upu mai ngana e leni. Ia, sorry ia tina. Uka ua leo se upu e leni. Ia okay loa ke le foi le ke ambesia ngo foi ka uko le foi le I CEO mo suati a se ka u ia pule la u pe la se kai me ka mo o le upu adios o le upu adios o le winga di fa Britania o le fit complete more than enough or able to meet all the demands of something. Rongo winga wa ako I mea. E kukusa le lei fo I male umalesi upu e lua I upu ngaya upu la hiki aia. O le exertismenos, adios exertismenos. O upu e pia kasia lea aisa wai upu I e lua. A o le winga lea o le upu lea exertismenos I le ngana I Britania. Ole fully furnished, fully equipped, or fully provided. Fully supplied. Longa winga, o vaenga taua I te tauna e malama le I tamiti a onga. E mai se fo tātou o loo nau pe ia fionga le tua. E le ngata ina ia tātou loa tāua mao ngā e whāngai lunga. A ia tātou mana malama I le purpose, mana mafuanga. O le mafuanga, ia develop ai lo character. Langa lo winga leo le upu fit. More than enough. Meet all the demands. Long winga pia fōringa mai o lo wha makala mai. O le au kua mea unga e ke whaikaua ma mea unga I tātou te whaia. Ina ia wheriwa ina I tātou ia tātou pe o Yesu. So that our character can be transformed into the likeness of our Lord. Asa paki mo Yesu, le ke ngau ia e loa Yesu ia malama ia ino tātou oli ia ana fionga. Male vaenga munumuri lea, pe e whoringa mai o le mea mua lea, e whaatitau I lau ia te o e mo ia who you are. Who you are. When no one is looking, who you are. O I mo ia o e pe a pe mori. O I mo ia o e pe a kapungi whaikoa.
O I mo ia o e pe I kong le privacy o lo o ia bedroom. O I mo ia o e pe a le ili pura onga. O I mo ia o e pe a whaia koe o kengia o e le kong ia piri. It's who you really are. Hallelujah. Ele ai ingi kau whaaforinga mangi wea ingo ngi mask. Ho oi sa o anga ke alala mai. O au sa o fo ile kuaku. Ai ui so ka kong sa o haia. Hallelujah. Ia male vaenga mo lumuli. E pe fo linga mo fo pēna o whātu pe e masanga upu ia. O lo tala noa I le me whaina e whaia. What can you do? What I do? So e manguia la mea tau te whaia. Pe au kako I loa le leo lo whaia I mea. Amen. Manguia la o unanga. Wa uska kai kere vavave mga whai bela. A e le e whamai. A e mga o ia makua sa ungia o e mo ngā ruenga le lei uma. Ia le lei lau mafutanga ma Yesu. Mua. O ngā solo le lei a leo le whakamsoari inga. O awhi ngā kāmwha a whika auri whaafati ata mai le ranga onga mo le orangi elsiano. O lala vai mau le tok vai. Langa laike I loa le lei lo wali. Se tasi o mea e whaamarusia I loa loto I te mi uma o le whaapunga lea. Align yourself to the word of God. Position yourself to the word of God. O le upu o le malo le thionga le tua. E leo se kusifai loko. Langa awa peke tuitinga le upu le o le kusifai loko. Longa se longa sue au raunga nga sue le o kusida. Aia e lo le constitutional malo le tua. E ke fia se sue ia se uma. Amene. Ma e fia lava e fai tau. E suia I lo tangata, suia I fo lo tangata. Ma tātou fia e ngā rurue whaalau tele pere nei whaalinga na awei dau auna le tua. Leo ma fuainga e alala mai, alala tu fo e wauna le tua ma utua tu, o na iei le na ki ma iei le maulia le tua, ma ioe ma whape atu. Yes, Lord, o le a uwhaia le nei whaalinga, e whai ma whaamanu ianga I tama whanau e Samoa, all over the world. Whamria le tua dau whau, mria le tua wapapatonga, mene. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ang whaftai, tātou ke speaker nei aso matango fia le upu I ato atoa o na leo I la to uma, o e wa sa mia mo ngā luenga le lei umalama. Sel matango fia, so tali tonu ia o le luk I lava le mo tātou, wasenga mua, lua, tolu wha, pa le taimi tātou te o le wasenga wha, ia wa ato atoa le lei, hallelujah, o na sa mia I tātou mo ngā luenga le lei umalama. Aisea, fia ina I tātou le upo le atua, tu mau e fia le upo le atua. Hallelujah. Whai ua tātou tau sanga I o matua a mai e le atua, ngā luenga le lei umalama tātou te awa una ina ilo na fina ngalo, mga lue ina ele malo le atua. Praise the Lord. Le awa loa nei, tu ina atu malfa aloalo, ia ile sunga le pule aonga, le amala malama akape, Bible College I Mount Roskill, sunga le toi ina, ia tina I solo. Hallelujah. Amelea vesau tau langa pati e ia ile tua mana ia le upo le tua le tai au le maule na mai ele tātou whai launga le tai au le mau o tau loto e tātou tusi po ia umalawe mai le nganga o le tua e ngai awa ia whātongu e whāpoto I tātou le ami o tonu o le tua e le ngā le whāpoko ai e awa ia e mai la tala tusi po ia o le o inga o nei manatu se si o se me fia ia amen ia fia le upo le tua le au fau le tai au fa e nisi la loifo nei malu e fia o tauina o tau sangpou ia e lua ka ko wa onga le ia o papto toe manasco ia o tauina I tātou ia malama I le upo le tua ia o la umaenga o le nei tai au ia the conferring of the graduate seated here this glorious morning. The 2024 Yamalamalama Akape Bible College graduation ceremony marked the culminations of all the hard work and efforts undertaken by all the students from year 1 to year 2. As the principal of Yamalamalama Akape Bible College Mount Roskill, upon the recommendations of appropriate faculties,
ICI, and both ia Malamalama Akape Bible College based in Wellington, New Zealand under supervision of Dr. Benjamin Williams, and Akape Bible College in Honolulu, Hawaii, under the supervision of Dr. Yeti Mangeo. So I confer that these students have successfully met the academic criteria for the following. Year 1, the certificate of completion, and year 2, the associate of theology. So ilava male whaalualo te wala watuai le whaao aonga i New Zealand, Australia, ma Samoa. Sungal foma ia Dr. Benjamin Williams, mo le whaamauni ai no ila tau la whaauina le tai au. Te ave iesa pati vi ai le tua. O sau I ina ia langona lei mai lo leo. Ngai le se mai ke le matu pito. E fa malulu atu. Ol ma fa pertani al nga u fa yetu le sungal pulaunga. Ai le si potongan tu ai le si I malang fa leupu. Al fa leunga la le li le fa palangi. Fe mai o le so. Ua ula le so. E fa liu sa mole il fa palangi fa mai. Today, the day is necklace. Melia, lau le fa ngaina le ngana Britannia. Te o sasi se fa liu. Au tulai malo fa alo i le vale le mal sunga Dr. Yeti Mangeo ia lea. Lo faululu ia unga ono tatou I lalo le extension le Kape Bible College. O le tatou whamalula, o lo tatou whamalumalu ai. O I lantou ia, le mawai le tatou accreditation le ACI, Accredited Commission International. So iai la tongi o umon whatupulaam whatulanga a usia. O nanga whatia lea o tatou whataunuina le whamoemoe pene ele yaso. Le lau utula iai malo whaaloalo le vale le mal sunga I whaao tatou aonga. Talia fia ia le tuina mai o I latou ua whauina I le tau sanga luafe los fulmal wha ina wa usia tongi whatulanga ina te tau le tamaititi aonga o na hausia mo le atu whaftai lau sunga le pula aonga e mai se lava o le tatou administration ia whapefoi le no foafa ia onga ia no loutou sao se sao I longa ma o sao taua ua mafuai ia ona o mai le au whau I le taiao a to ave spati vi ai le tua ne o talia fia ia tongi o I latou ua ngava e whau I le tau sanga ia whamanu mai le tua to enga o le tatou whamui moe. Ia le tua, ia o tātou iai le isi whai vaenga o tātou Paul Kalame, alau mai whaaloalo ia ili. We are now a presentation of our degrees, class senga mua ia me se whole senga lua, pala wil mai whaaloalo sunga tamata ia whaia onga ia Colleen Sola. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Afai we fifia leli, fai mai amene. Amen. Can I please ask the CEO, Simotu, if you can help out and hand out our certificates this morning? And it's an honor for me to call our distinguished guests to please be upstanding for the presenting of our certificates and degrees.
Certificate of Completion, Faith Leituala, Manua Vailima, Papaloa, Mafaleula. From Akape Alofaina Christian Church. Certificate of Completion, William Mailo. From Seed of Hope Ministry, Certificate of Completion, Tanya Paono, Renua Paleula Masamata, from Akape Alofaina Christian Church. Certificate of Completion, Beverly Taliva'a, from American Samoa, Akape International Ministry, New Lynn. Associate of Theology, Siulepa Aukuso, Waifangaee, New Lynn, Agape International Ministries. Associate of Theology, Debbie Fakawa, Maumouli, Mount Roskill, Agape International Ministries. Associate of Theology, Nina Lavasii, Mai Vavau, Agape International Ministries, Mount Roskill. Associate of Theology, Serena Fuatavai Lefao Seu. Maifusi Masalani, New Hope City, Christian Church, Auckland. Associate of Theology, Leone Matiseni, Mailotopa, Seed of Hope Ministry. Associate of Theology, Solialofi Mo, Maifata Fale Latai, Agape International Ministries, Mount Roskill.
Associate of Theology, Bawa Ana Titele, mai pale ula Agape International Ministries, Mount Roskill. Associate of Theology, Metala Tietia, Metupulele Lalomanu, from Agape International Ministries, Mount Roskill. Associate of Theology, Fraser Teeny, my Agape International Ministries, Mount Roskill. Thank you. One more round of applause for our graduates this morning. Thank you very much to our reverends and distinguished guests. This opportunity, I'll hand over to Abigail Fakawa for our special awards. God is good all the time. Give me a thumbs up if we're doing okay. Yes? Okay, good morning to everyone. I hope you're all having a fantastic time so far. Congratulations to all you have received certificate of completion, and also for successfully achieving 2 years of Bible college and receiving your Arts of Theology certificate today. So congratulations one more time. Let's give one more round of applause for our graduates. Now we have come to a rewarding segment of this graduation. There are 2 parts to this segment, the special awards. Part 1 will be recognition awards, as we show our appreciation to students who have gone above and beyond. And then part 2 will be our academic awards, as we reward students for their efforts and hard work in attending class, completing given work, final exams, and etc. Before we do begin our special awards today, I ask kindly that families and friends to please refrain from coming up and gifting a lei to your loved ones. We will have a special time dedicated for all our families and friends to do so at the end of our graduation. So whaamolimole le tato ainga, maua wa tato whenua inei aso. Ta ofi le tato whaula, se uma le le tato wha moe moe, ona tuina atu le awanoa whapitoa e tusu mai, e whaula ma whai mea lofa i le tato au whai o nei aso. Okay, without further ado, let's begin. Before we begin, I would like to call up our founder of IMABC, Dr. Benjamin Williams, to please present our special awards. This first recognition award that we would like to present is the award for efficiently settling academic fees. This award is rewarded to one student who has always been up to date with their fees. We have never had to follow up or remind the students about their academic fees, but instead they have taken the initiative to always be punctual with payments. I would love to present this recognition award to Leone Matiseni for efficiently settling her academic fees. Thank you, Leone. Let's give another round of applause.
The second recognition award I would like to present is the award for generosity. This student has gone above and beyond. On top of their academic fees, the student continues to provide for others, demonstrating the grace of God through their actions. We thank you and appreciate you very much. May the Lord bless you 30-fold, 60-fold, and 100-fold more, and keep you, and may his face shine upon you all the days of your life. I would love to present this recognition award to Metala Tiatia for her generosity of supplying teachers' needs. The third and final recognition award I would like to present is to two students. Being punctual to class is very important to one's learning path, as you would always get the best out of a class lecture. These two students have always attended class extra early, and most of the time are always there before the staff even arrive. Class starts at 6 p.m., and these two students are there at 4 p.m. Their punctuality portrays their heart for the Word of God, showcasing diligence, determination, and their hunger for more. We pray that you will continue to always show up early and don't ever stop coming early. I would love to present this recognition award to Nina Lavasi'i and Wawa Tetele for being our two early birds. So if you're always late to occasions, come to Nina and Wawa for some lessons, because they will teach you how to come early. Thank you, Nina. Thank you, Wawa. Let's get one more round of applause for our recognition awards. Now we come to part 2 of our special awards. This year has been such a blast with the new additions to IMABC Mount Roskill, our lovely year ones, our freshman class. Today we have 2 special academic awards for you guys. Just a little insight of how things work at IMABC. There are 12 different subjects in a year with a total of 4 credits to earn per subject, so a total of 48 credits up for grabs. And so here are your academic awards for our freshman class 2024. Coming in second place for year 1 goes to Faith Leituala. Thank you so much, Faith. And now, for our top place in year 1, freshman class certificate of completion goes to, can I get a drum roll, please? Beverly Taliva'a. Now we come to our special academic awards for year 2. Before we head into announcing the podium for year 2, there is a special award for one student we would like to present first. This award is for a year 2 student who has topped the class only in their second year of school. So therefore, the top student of this year only, 2024.
From the beginning of 2024 in January, the second year of school started, and there has been a total of 12 subjects up until the mid of August when school finished. This award is graded only upon the subjects this year and not including last year, so this student has topped the class for this year only, 2024. And so this special award goes to Wawa Ana Tetele. Now we head into our podium for our Year 2 class. Coming in third place for Year 2, Arts of Theology, goes to Metala Tiatia with a GPA of 3.63. Now for our first and second place. Between these two students, there was only a 0.01 difference in GPA. So it was very close, very tight. So coming in second place for our Year 2, Arts of Theology, goes to Nina Lavasi with a GPA of 3.78. And so, coming in first place, our valedictorian for Year 2, Arts of Theology, who would also gain a 6-block scholarship for next year, is rewarded to none only than Debbie Fakawa with a GPA of 3.79. Now we have come to the end of our special awards. That has concluded our special awards. Well done to everyone for receiving an award today. And we pray not only that you continue to grow in God's word and come back next year because we're waiting to see you. So therefore, I would like to hand this opportunity over to our valedictorian of 2024, Debbie Fakawa, for her speech. Let's give a round of applause. Le atua tau tas pa ia, tama, le alo, ma le anganga pa ia. Amene.
O le aso le nei na whai e Yehova. Tātou te oli oli, ma fia fia iai. A wao le aso sa whau wao, whau pō. O le wha moe moe o tau nuu. O le la aura soifua lea. I le suafo Yesu Keriso, o te whaatalofa atu ai i le paia, ma le mamalu o Samoa. Wao fia poto mai, e moli mauina lo mātou aso tāua. Warm welcome and greetings. Ladies and gentlemen, distinguished guests, esteemed faculty, beloved friends, and cherished family members. First and foremost, I would like to give a big thanks, honor, and glory to our Heavenly Father above for everything He has done for me. Today, as I stand before you, I am filled with an overwhelming sense of gratitude and joy. It is an incredible honor to represent my fellow classmates as we celebrate not just the culmination of our second year at the IMABC Akape Bible College in Roskill, but also the deep and transformative journey we all embarked upon together. 2 years ago, we walked through these doors, each of us carrying our own hopes, dreams, and questions. We came from different backgrounds and experiences, but we all share one common purpose, a desire to deepen our understanding of God's Word and to grow in our faith. Little did we know how much we would learn, not just from our teachers and the curriculum, but from one another. Throughout this year, we have engaged in countless discussions that challenge our perspective and deepen our faith. We have studied the scriptures, learned about theology, explored the rich tapestry of church history. We have wrestled with difficult questions and celebrated profound revelations. Together, we have prayed, worshiped, and encouraged one another, forming bonds that will last a lifetime. I want to take this moment to acknowledge the incredible faculty. Our principal, Reverend Atina Isola, our registrar, Tala Ulasola, our teachers and staff who have guided us to this journey. Your wisdom, patience, and dedication have not gone unnoticed. You have invested in us, believing in our potential and nurturing our gifts. Thank you all for your unwavering support and for challenging us to pursue excellence in our studies and in our lives. I want to acknowledge my family, my dear husband, Samu Fakawa. Thank you for always believing in me, supporting me, and pushing me to do good and get only A's. Ha ha ha. To my beautiful children, who gives me motivation not to give up. Thank you for encouraging me to keep on going. To all my extended family, near and afar, thank you as well for keeping me in your prayers. As we reflect on the past 2 years, it's essential to remember that education is not merely about acquiring knowledge. It is about transformation. It is about allowing the Word of God to penetrate our hearts, shaping us into an individuals He has called us to be. We have learned that our faith is just not a set of beliefs to be held, but a dynamic relationship with our Creator
that compels us to live out his love in a world that desperately needs it. As we prepare to move forward into the next phase of our journey, whether that be further studies, ministry, or vocations, let us carry this with us. The lessons that we've learned and the relationships we've built. Let us strive to be vessels of God's grace, ambassadors of his love, and advocates for justice and mercy in our communities. I would like to leave you with a verse that has resonated deeply with me during our time here. Philippians 4 verse 13, which says, I can do all things through Christ who strengthens me. As we step into the future, let us remember that our strength does not come from ourselves, but from our Lord. He equips us for every good work and empowers us to fulfill the calling he has placed on our lives. As well as our school motto, enter to learn and go forth to serve. Lastly, thank you to my friends for this incredible journey. May we continue to grow in faith, love, and service. And may our lives be a testament to be the goodness and grace of God. Soifua Maia Manuia. Congratulations to the class of 2024. Choo! Hallelujah, praise the Lord. Call upon our graduates today, class 1 and class 2. Shall we all stand, please? For our prayer of blessings. Praise the Lord. After mole avano tu ina mai en sunga de chai. After foi au moro avano le sunga de pulea onga man Roskill sunga de ina. After foi le sunga de fomai. Mai sir CEO ene ngata ilea ia ole ia ole sawaruma nei. Ele I whaier tātou te tālo. Te tari tono le wa uma na ngā unga le upua le atua o le me putasiri lea o na tā ua I lau tau seifua le au whāu. Mai se whai lo umana sau nona tātou ta mātai tai sunga le whomai le whāu. Ia vi ia le li le nei aso le tātou whāunga. Ai isau tala maali le fia whai atu. I le nei tai au le tātou wāunga. E se le tau au le lei le nei aso. Tele love, you're so unique and you're so uniform. Evi I le tua. Ya le I nei sunga de ulea onga de tatua onga ila. Sunga whapa ia. But I can say this to you. You're so beautiful. You're so handsome. Tele love. Ai le whare te talo I le nei tai au e whape nao na angare leia tua I le atua e ia te au tau le au whāu. E iai upu e beru o te fia au maia I le nei tai au. Nanga leo te vai atu whai mai prayer of blessings. Mai la ia o le upu mua o le te fila. O le te fila I le ngana e beru whai mai o le judgment and thinking. That means when you go out from here today, you go and ask God for his judgment. Allow God in your life just to touch on you. And ngata nga fai mai o le mafau fau I le atua. Pa penar ngata e peru e mafau fau I le atua. Sa le male upu le fai mai o le tatalo e sili atu lona malosi. O le shema fai mai it's a powerful prayer. And ngata na o le upu mole o le blessing fai mai le parak. O le parak fai mai o le whamanu ianga I tangata e peru, o le tō anga le I ona turi vai. O hape nāna se langona I nei tai au. Ia tō anga I o tō turi vai. Lango I ngā e mai e sua au, e mo moli e le upu lea le atua.
e upule le tua ya ngaya o ya wa ye fa tonu e fa pocho yo to ile ami tonu ai to te mana o mia ine ia tatou au na pea ile loto mo lalo. Keep on going on your knees because the anointing from above e feel mai le fa unga mai na nangi ia tatou tu le vai fa bore mole pa ia mare mamalu da mele mo ine yo to fofonga fa lo mai le au ta matau fa mole lava ia ora sau ni tatou te talo o matou na matou tari tonu le tuai o i matou o tamafai e o matou fa longo i lau upu le yaso le matou wali o wa fionga ia na e a mata i lau no o Israelu o i matou fo i la matou te ava ma mi ngao ia te oe o fa pe nao na lau tutu i la tau nei le li i le nei tai au Whaftai ta maua mai a so la tau mawhai le tas tau sanga, lua tau sanga, ai le i mai ai i le o langa uauna. O le tangata e tui na atu i ato oe, wa mātou taritonu le li e ta tala atu o mātou loto a fio mai oe i le au whau. I le mwhai ona nātou loa ma mawhau whau atu i ato oe, ma whaatanga oe se i e fio mai, e su e mai oe pe lālu whai salamo o tavita. Yesu e mai le ie e fa tonu mai ie fa penana ya o mai o macho wala ai mai se ie fa penana e fa sino mai I manga ala e sava vali ai lau fa nau e mai se lavo le au tere ne yaso le au fa o tama matine o tama matina te talo le tua ine ie fa penana ia le fa manu yanga fa pitoa ia le fa unga ia le mana ia le loto mawalalo ia fia I la tau e oio la tau turi vai e au na ai e fai alo fina ngano e o atu ai e au na e uru fale a o le tua ai o atu e ngano lue au na. I pray, O God, for the anointing of your Holy Spirit, just to anoint them, O God, and empower and strengthen them, O Lord, from today and tomorrow and forever. I pray for the double portion of your Holy Spirit. Pape nao na iai le whaunga, iai le mana, iai le poto, iai le atamai, iai le loto mawalalo, iai le loto whaauna, ni whape na o na o atu mawhai, no malama maso, Papa stiso suafo tama, le alo marengang pa ia, ine mwhaiona nato loa le whiau, Fau o le tara le lei o le malo Yesu. Fai pea I la tau mau auna. E a mata atu to tonu o la tau a inga. Mata atu to tonu le li ie o I kale sia. Ai meise so se mea ie iai lau wanga le lei. Fa manuia fa pitoa le tua I le au fau. I le nei aso fa. Taitere lau fa manuianga. Ia te I mātou malava. Ia mātou fa fo ia tupe ia to oelo lava vi inga. Nei maso umalava e o I le whawa mau e whawa vau lava. Amene, amene. Ia whaftai. Ia le tua, praise the Lord. Praise the Lord, tato ia li tasi vai na tau fo tato mafutanga. Ia le tula. Ia o le taimi le o tato ia malama Akape Bible College class of 2024, our special items, please. Hallelujah. Ya bala wina malfalalo. Tato senga la tato tutula mai ya mulu swino tato pesi. Hallelujah. Ya mai se for tato siva. Ya leli. Mai lo, ngai hui mai.
whamole su mai mo kato pese lea. Praise the Lord. Today, this Malawile Malfalualo, Sunga Tato CEO, Chief, CEO of Special Remarks, Pastor Simotu Williams. Hallelujah, CEO of IMABC Akape Bible College International. Ia le tua whaftai mo le avanoa, ia o kele nga o por CEO.
Pa wale me whaftai vi ea lea tua wa iese awa noa o te au na i lea tua e ala i lea ngadwenga. Le wa ainga o tino o ngadwenga lea tua. Lea lea wa uma atu le si vaenga e ala whapitoa mo tato au whau. Ai ona talwai o le prokalame fou nei. Mo le van whai Australia e le whai e tono New Zealand. O le amana ia o tato whai aonga. E le ngana whapea behind every good teacher. Behind every good student is a good teacher. Amen. O le leo nei tametia aonga. O na le leo tu i mai tua. O le mulia panga o whai aonga. Whaftai le tua o na vala uina o latu tangata. E le whai ngō whiel ngā ruenga. Tele lau whiwhilia. Ai to i te iti lau vala uina. Le alawa iese manatua le. Al tato a onga tutonu. O tato lau mua tutonu. O le avea nei te mie. E mātou te amana ia ai matu ina atu ni so teacher certificate. Mo whaia onga o le a whainga luenga i le lātau sanga. O le whainga nei a whape umana tu ina atu lo teacher certificate. A ieinis whaia onga i toi enta mai tonu. E le toi whaonga ina i lua afe lua lima. Tua whaonga pea uma whotau sanga onga o mea lea wha mole whaotangia lei mai tato prokalame nei. Ai le tato tu ina atu o tato certificate. E mo moana o vatus fulfulanga. O tau sanga nei o le amata i le Holy Land Study. O lo malanga le i Israel. I le malanga le aonga lo whaia pea i lea tau sanga. O leo ta i lua le tau sanga o ngā iei nisio. O sui mai Amerika manisi tua atu o New Zealand Australia o lo fia malanga. Mai awa noa i fo i teimi nei a fia malanga ai. E tau lia o mau credits a o la yes teimi o wha ilo atu la ia o a credits. E maua pa e malanga lea mo Israel e tau o le Holy Land Study. Lua o le Afayal Conference al tato a onga i le tau sanga fau pe a lia toi le ola malmalosi e whaia i Wellington. E umalfa unga au kilangi is always the first weekend o November a o Wellington o le second weekend o November. So o tua ia ma tato conference. O conference lea whapitoa mo pule a onga, Pristine, whaia onga, ma le admin team o lo ngā lua i tonu a onga. Ma nei ale mato conference last year, sa wa ai le mamalu o le atua, sa whamalosia i fo i whaia onga. E le whaingo fia nei ngā ruenga, a le au ngā tua lalo mai o e lo taitai, mo tato a onga, ina i whamalosia pe tato e whailea whaiva, o le au tauina o le upua le atua, e ala i auta meti a onga logo a o ina atuai. Ia mantua mai tato conference, ma le mea muli o le aso valu o November, o le wha unga Wellington e whaia i Hastings, i le aso iwa, a o le aso valu o November, o le whaia i le sfulutau sanga i celebrate ai le 10 years anniversary a Hastings a ia, talunga wha avae lato a onga o mea lea, talo a toi to sungai Pristine, sungai pule a onga, e tātou te fia a wai uma, i lea fontanga, onga o fontanga lea, o le la Yesu winga i tono le tato wa onga, o le yengi mea la asui la titi, ka kau ke le koe ku mau e le mea leo tato iai, a la si i lesi level, ina ia whaingo fia inga ngā lulu i tato, i le fina ngalo o le atua. Ia tautua ngā mā oe, o le a longo mai lunga, lesi lea mea i tato a onga, o lo iai tato chat page, o chat page nga e tau uma mai ei poloka lame a fia mai ei Samoa, Sauma Australia, ma Tonio New Zealand. E nisi o tato wa onga, e se a se a mai lunga tato chat page, a mea foi nga e te le sila fia i mea uma, fola mai mea whai o tato wa onga e le whai ma e asi lunga, e tau o le ia malama a kape pai po college, o le ngoanga tato page, ia wha malulua te foi nisi e le uiai tonu, ia uma nei pisi, ia ona utuina leo tato tonu i tato chat page. O le tūlanga o le tato folflanga na, o le aso valu la, al sfulua lea oli,
e whai e tato fontanga i nā Hastings, o le atua te whailunga tato chat page, le mea e whai e tato fontanga lea wha mole o la iai ma le accountant, o ia lea o la sosoani ua lewa whato a maua le sosoani e tato a walawa le tūle va ma le IRT, ai meise foi o le eternal affair, mea lo le stala i tato a onga, mai whasila sila tu foi o le tato a onga, wa levanga le stala mai i le eternal affair, ai ona ele i mauangi li siti o tato, ona ele apply inga le mea ngata o Tony status, e whaiaina apply ma mauan Tony City i tau pili e tongi, a ole a wha malamala maina le aso lea. Ia ma le mea muli ole atu ina atu wala wina tama, whaao tu ina atu le, ole a tau au ina le tato certificate, ole sile mea taunga na malamala mai tato o tato a onga, e le ngata o restala tono ni sila ia, ai umana le stala, pei fo i ona tu ina atu le sunga ia ati nae, le vale le iai ma le akape pai po college a wai, wa uma fo inga tato le stala, i le ACI, o le Accreditation Commission International, ma o le vaenga lea ua umanga le stala i tato whaatasi maha wai, o lea lai whaamalumalu ai le sunga ia ieti tato a onga whaatai fo i lea tua, o na o lea wanoa, o mea lea, o le autu ina atu i le whaao na te tau au ina tato ACI certificate, le sunga ia tinae, o ia lea ua whaima, o le a onga i tonu o Mount Roskill i Aukilani nei whaatai. Whaamanuia lea tua, ia whaamole tato whaiaonga, a lawa tu lolo suafanga e sumai la ia tau au atu lo tisi, ia nga e tu lai mai lea i lalo, la nga iei fwese talo whapitoa e whai mo o tau, amen. Ia, o le sunga ia atina e sola, o ia o le Masters of Arts in Theology. Simo o tia Masters of Arts in Theology. Tila o le Kilifi, o ia fo e o le Master of Theology, i tono Mount Roskill. O la tauia wa umia le Bachelor of Arts in Theology, o le sunga ia Levitico Matiseni. Sui tupe ma ilo, fa mole fa ya onga pe fa ya anto tu me mele. Sui tupe ma ilo, ami tu ana e tu holo haki. Valentino Fakawa, Apikeo Fakawa, oi wa baden lau. And Colleen Sola. Ia ma o i lātou ia o whaiaonga ia o le lua afe lua se fuluma le lima. Wha mo le mole e leto iaises whaiaonga to e sautonu o le lua afe lua su lima se ia uma le lua afe lua se fuluma le lima. O tae ao nei o te fia whamole pe whaisa sopa. E kuule o ngā kong whaavale o ngā tau whamole. O tae ao nei o te fia e whailoa atu ai. So se a onga iailan pule a onga iailanga prestene. O le sunga ia tina e sola o ia o le pule a onga. Ona so se pule a onga e len whainga o le pule a onga pe a le holdinga langa master in theology. Mea lea na tau fia i le sunga ia tina e na te tau avea le aonga. Ai ai foi mal prestene la. E so seisia prestene ai ngata mai al PA. En whaiwhainga prestene ti pēna i lunga le area ma le mana onga o lo iei le aonga le nate ma le nida le aonga. O le mea leo te fia sila atu. O te fia le ofisa ulu, le whalitua ia tala ula sola. O ia lea o le a whaima prestene tono man rasko.
ia alima Roskill o to prestene lea a to pule aonga le sunga ia atina e sola. Mea leo lea o wala awa tuai le sunga whaao na te saunia si talo mo lato nei whaftai. Salo il pesele na uso le aunga o le enter to learn, go forth to serve. Tula i lita au e whao puina la uftala o le sui ai la titi appointed to learn, anointed to serve. Amen. Hallelujah. Ai fia i le tua wala umai amene. Pafta tele i le tua no le aso mal famu moi. Statement to inatule i talofaiu. Ai te pafta tele i le tua no le upu fola i le tai au. Te atu i le sunga i le te tai il tato kingdom first. Ia foi leo le ulo aunga i tato aunga i paputotoi ia no le whiau mātango fie. Hallelujah. Whai el talo. O Yesu e tala noa i mo whata oto. A meo whata oto. E le tala pipi ina pe au ili ina. They are not in details. Au meo whata oto, meo whamataai ma fau. Watul whata oto Yesu e whamataai ailo ma fau. Na alu lea e whao ngalo whatotua e saili aile tulu inga o whata oto. Whiaul ni aso te lo le lau lunga leo le whamu moi. Ala watu mai whata oto lea e whalo loto atili e ilma launga. Ma whamu taai e ilo ma fufau. Na e alu le saili le tulu inga o lau tala. O le whama mafa o le tai au nei o le upu o le tua. Ai mail tu spa ia. O le tua o le upu. In the beginning was the word. E leo fai mai na liu upu le tua. He never became a word. He is the word. Hallelujah. Al manga lua la fatoto. E le I liu upu le tua e nga liu oi. He never became a word, he became you. So stay me te mafuta I le upu pe lo launga. That is him. It is not what you know. It's who you know. Tato talo. Leo somato malo. Ele ina ia fausia so mātou ingoa. Ia mātou o ona ma le mauti noa. Ola whape ia se a oti nei. E ngalue whape ia se le o ia iloti. Lo mātou tamae o ile langa. Ia mātou o ona mauti noa e le whape maul tofi. Ia I le aso e mai ai. Ia I le aso e vai vai ai. Ia I le aso e te vala au mai ai. Au na nei o sauni mo le tau sanga fou. Ai ala upu. Whaawau pēr whaiva. Pei ona e tuina mai. O le tutalo.
Feo iai taua ma misa ma fevae vai a inga. A vea lau au whai ngā ruenga maala o lau file mu. Ma le toa fi mani. Feo iai le mawhatia ma pua ngā. A vea lau au whai ngā ruenga nei ma vai fō e tali ai whawhitau. Ia vai ola oi. Ia vai malu oi. Ia vai fufo oi lau whai ngā luenga nei. E ala i lau whaunga le mawai. O le matangi e le moe lau alofa tunoa. E angi pea. Se yo na o onga. O le melea. Ma la watu ma le whaaloalo ta mai leitaia. O mai ai matou le nganga matou te tausili ai. Ina i aua ne i loa matou tangata. Ai a matou i loa tangata. Ne i aua ne i se ilonga i alo lofa mai tangata. Ai a matou alo lofa i tangata. Ina i aua ne i nau i e foa i mai tangata. Lau loa mau me alofa. Awa oi matou e foa i ai tangata. Awa ole foa. O ala ia o manuia. Ole wala foi leo lau whaunga i lunga ia i lato nei. Ole matou wala au lea. Matou o se whanauanga vale i o luma. Se sei taimi uma. Ai ui lava le tua i so mātou malumaloa. Mātou te le minga e whaangare swafa o lo walo. Wa mātou te whātua tuola. Lava matutoe le tō ngiola na saunia e lona totu. Sausawai le au whai ngā luenga nei. O le wala au lea, ma le mingao, ma le awa e tauai. Awala atu le suafo Yesu lo mātou oli whaola. Mātou te whaftai ona e te le i liu upu. Aina e liu tangata. Awa o mai o mātou whatuatua e saili le tuluinga o au whaitau. Ina ia vea i pē i mātou mo whamanuianga. Tama whanau o Samoa nei tai ao ma ielua. Se ioi le whavau lava. Amen. Ia manuia o tau whaiva. Whamanuia atu le tua. God bless. Ia rea tua. Tātou tūlai, la tātou whai. Tātou ifo e tatalo. Tamā, whawhitai lawa, ia te oe. La mātou tu ua, le malmalu nei, a le mawhai na mātou o ese. Mātou e a whea lau malu. E whafoi atu le vi inga, whafoi atu le whawhitai a te oe. O lau whatau nuina, o le manaonga. Uma na tatalo mātou, o le au whau. Au tula i nei taimi tamaa. Oe, whalongolongo mai. Tama, ngā oe lava e te silafia e loto tangata. Whai mai lona loto e aso nei. E o ta sanga lea, o koe kuilo mai. O te tatalo me tangata lea. O te tatalo mo ia tama. Whataunu.
whātaunu luna loto tama. Talo mone yasu tama amata mea mo e whai ufo ia te o. Le swafa pa ia Yesu mata uole ma wala au atuai. Amene, ma amene, ma amene. Hallelujah. Tātou tutulai mai ai o tātou iai si ui fo i le iaso ma wha moe. Ai tātou te le tu ua lava lau i le marwhaaloalo i lātou ia mo le tau au i lātou tātou fua i lalo ia ma le whaaloalo lava au tātou tutulai mai ai. Praise the Lord. Mauro tau of Noah. John saw the city, oh yes he did. John caught the glimpse of the great end. Tell me all about it. Go right on around the throne so Christmas Eve. There's got to be more. What will it be? I want to go to the city song, New Jerusalem. Mai se pati vi e le tua le tua. Tātou alana mai lalo whaafatai lava. Aleluia. Le o tātou iai whai wino le tātou mawhatanga le tua fiafi. Mo le whaafatai a nganga pa ia. O ia lava sa mata mea le ni mawhatanga. O ia fo i ui o toi whai wina. Fo i lale vi inga i a te ia. Mo li le nganga whaafatai. I tātou malo whaalalongia fo i. Tātou ta mawha ao. Le tanga luenga ni usila nei. Sunga ya Benjamin Williams, ya mai se foi le tina ya Simotu, fa pe foi maftanga sunga fa fe ngainga. Pa ia mal malu tato maftanga, anga le leile atua, sa ustaimi o la tu o le maftanga, ya anga le leile atua ma fa la e awa o to fai malanga tuai, si fa tau nuile ma o tamalao, ia me foi lo la papa awai, ma o pe le malosi, fo ile vi inga ile atua, ya ave foi lo leo to valawa to mal fa lo ya o e ia le tato maftanga i le Cavendish Drive 57 fale engala nga ya mo so wa no e su atu au te fala lalo atu la ya atu mo maftanga ma inga yo la sto lai fo yo le lava te mitatu cheva ai fa malia tu tu tongi lava o lo ulu ma ola mele el pula o ya po ai tu tongi la o ya o ai tu tongi lava ia lo no ya o au na uma lava le tua yo tal tonu le o mai ya e vala au lia ma fa lo to uma lava to te suatu ya mau to fortua I o le 57 Cavendish Drive I o na a fai il tato aingo le uli ia ma tato eva ai fa o mai le maftanga o le tula anga le tele lava le tua ma fa ma le tele I o lo suafu Isu amen amen. Ya, wala watu tato au fau, tato lainga umamai lumane. Ya, talatu awar tato malo.
Sumailo ia toa valoa nei. Ainga mawo me mai. Sumai faula. Riele tua. John saw the day, but did not see night. The Lamb of God, well, it must be the light. He saw the saints worship. Sumaila fau lainga uma fasa. Sao de ile to lainga pa maluole. Tato au fau. Wala uria wala fau we paisala to me ai. Tako wo fa kasi masuma pa pengaia.
suafa